Dr. Moirangthem Danabir Sakhangdabasingna Nomoina Kaplamle. Soibam Lekai Ayangpli Rota Laiba Diabetes Hospital and Research Center ki Managing Director Dr. Moirangthem Danabir Sakhangdabasingna Nomoina Kaplamle Hairi. Thodok Asingarang Numidang Pung Teruk Lom Tabada Tokibani Dr. Moirangthem Danabir Hospital Asiki Gate Mamangda Kamnu Laiba Ambulance Amagi Manung the Pamnu Lairingai Gari Machat Tongnu Lakpa Sakhangdabamio Anina Danabir Wari Sanara Matung Unkandak Putaki Mio Amana Tonga Mapani Nomina Kapsulakpada Dr. Danabirgi Oitangba Pambomda Nomimaru Amapanki Makata Sakhangdabasing Adun Ambulance Adugi Driver ki site Tagisu Nomi Kapsulaki Thodok Asi Tokra Matung Dr. Danabir Porombat Laiba Jennings Hospital the Pukatun like a Landakhre. Mahapu Kanana Karidamak Nomi to Kaplamle Haiba Hujipog in a Kangbangam. Kuki terrorists in Nomai Kapsin in Landakhre, Low Sudan Lajabi, Monha Amasire, Jiribam, Jangang Pokpi, Santi Kongbal, Tamna Pokpi, Amdi Sabum Kokuno the Su, Kuki terrorists in Landakhre. Kuki terrorists in Nomai Kapsin in Landakhre, Labok to Low Sudan Labi, Monha Ama Nomina Panduna Laikidre, Thodok Asi. Ngarang ayuk pung taramathoy makhairom tabada Bishnupur district ki manung chan leiba Saiton Wathalambi Lakolda thoki nakal amromda Kuki terrorists in Jiribam Kuki tabak khul mobung saijang amadi maujo khuldagi bom amadi nomai yaun akanba mongda Jiribam ki tei taba mobung khul amsung ngasapi ningthem khunawda akan mongda Landakhre Kuki sing Landarak liba Kuki Kulsing Adugi Manakta some rifles amade atopa Central Force ki post kaya amsu hangnu lairibani adubu Central Force ingi Maikei degi Kuki terrorists sing na sathrak liba thong adu thingna bahona ki de hairi nakalamuramda Imphal East district ki manung chan laiba yangang pokpi Santi Kongbal Thamna pokpi amadi sabungko khunau dusu bom yauna akanba mongdo attack torakre Kuki sing na yangang pokpi Uyoksing Thamna Pokpi Uyoksing Amadi Sangram dagi akan mamongda attack sathrakibani adubu BSF amadi State Force ki Maikei dagi handru nomai kapnaki hojik phawgi oina asok apan asina yawbugi pawdi tadri Thatra Nipan Sujilaklaba Manipur Thokliba Irang Asi Khara Ingthare Mahuksagi Punchinda Hanjilakpa Horlagadra Haina Khadringi Cherekta Kuki militants in Bishnupur district Kumbi Kendragi Manung Chanba Saiton Wathalambi Larenpat Lokolda Labukta Thabok Sudun Laiba Mia Marakta Kuki Kulai Paibasin Nomai Kapsin Landakhre Labukta Thabok Sudun Laibi Nupi Ama Nomina Padan Laikidabani Laibak Thiba Thodok Aduda Laikidrabi Nupi Adu Saiton Gram Panchayat ki Ward number 6 Wathalambi Dagi Chapam Sophia Chahi Kumapan Kau Thodok Adu Ngarang Ayuk Pung Taramathoki Furom Ta Matamda Thokibani Maikei Adongi Mian Lokol Aduda Low sooner in a Marakta Kuki narco terrorists in a Nomai Kapsulak Padaki Sophia Laikidabani Hari. Equal sound of a Mera Pai Amadimia Mathodo Adum from another labor, BSF in a Tausada Padaki Topani, Makoi Lena, Mi Shirabanina, BSF Labaki Kana, but later Hankro Hain Iran, Hope Guruna Mihat Passing Putoba Pava, Asiba Haksang, Lori Haiduna, Laikidraba Sophia Tawaya Haksang, Adu Wathalambi Primary Skundala Batra Suba Battalion, Sikoi, BSF ki temporary da Thamki, Thodok Tokomda, Kumbi Kendri MLA, S. Premchandra Amadi Bishnupur. Gi SP KSI Ravi Kumar Amadi Makok Thongba Police Officer Kayasu Laktuna Orakliba Phibam Adu Yengshinki Amadi Miyam gi Pukning Phathana Phonaki MLA Prem Chandra Nampham Adu Leriba BSF ki Makok Thongba Officer Sing ga Unaraba Matungda Miyam Ngaknaba Leiraga Patrolling Chatli Duty Tauri Hairaga Miyam gi Punchi Ngakpa Ngamdraba Patrolling Chatpagi Kari Kanai Ngasigi Nimitta Mihatpagi Nasigi Nimita Mihat Pumio Paraga Putoka the Nihaina Nanam Ki Lunana Emlena Miam Amsung Imunungwari Sanaraba Matung Numidam Punkter Community Forum Tawada Laikidrabugi Haksang Adu Police Lokalava Matung Post Mortem with the Dims Hospital that Thamkre Imung Manungi Maikei degi Mihat Passing Adu Padri Pauba Asiba Haksang Loroi Haina Pondo Rocky Center State Amadi UNCG Typer Tight Dog Tumatamda Pangtok Lagani Hauki Basahi listening in Tratukta, Manipur Layana Gazette notification talk to the same Kiba, Anobu district, Adu Yabangam Loy Hariba, Anobu district Siambagi. Hokiba order Adu Hando Uhaina United Naga Council Center Amadi State Langa Kimarata Satrakiba, Typer Tight Talk Adu Makata and Sataragani. Ministry of Home Affairs Makadigi Center State Amadi UNCG Marakta Satrakiba, Typer Tight Talk Adu Tha Sigi Traum Doida, Senapati the Pangtok Lagani Haina Pondrokli. Manipur Langan Anobu district Siam Kibagi Todok. Manipur Langan Anobu district Siam Kibagi
थोकिबा गैजेट नोटिफिकेशन अदु हंदो हाइन यूएनसी मणिपुर अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट की मरक्ता चटलिबा सही असी अक्टोबर 13 दा न्यू दिल्ली दा नकल अहुंगी मरक्ता वरी सनख्रबनी होम अफेयर्स नसिन नकल अहुंगी मरक्ता पांगथोकिबा मिफम अदुदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एडवाइजर एके मिश्रा मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बेनेट जोची अमदि कमिश्नर कम सेक्रेटरी होम एन अशोक कुमार अमदि यूएनसी की माइकेदगी मियोय तरेट न साबा रिप्रेजेंटेटिव अमन सरुक यादुना मिफम अदु पांगदोखिबनी मिफम अदुदा यूएनसी की माइकेदगी होम मिनिस्ट्री अमित शाह ना अनौब डिस्ट्रिक्ट सेम की गेजेट नोटिफिकेशन अदु हंदोकनबा अल्टीमेटम अमा पिसिनखि